mo la khaitsedi ya ka he bona mathemotle e re tlotlang re buisana le ena kwano ile ka nna ka latella jolo taba tsa hae ka nna ga bua ka nna ka etsa jolo le dipatlisiso tsa ka kutlo rena ho etsala jwang empa o teng kwano tsa tsena ka sheno he ke tla mo bitsa hore a tla tle ka kwano o tla batla o tle ka kwano wena ngwaneso a re bua kerekeng mo nka se bilele le bitso ka tshwara so e be ke ya mo kerekeng neo a se kile mo kerekeng neo and then ke kereka e be le hore o ska ba bitsa mabitsa batla ya ha lo yile and then e be le hore ba mfa re tla re thole fela moya a re thole mantswe ka mo ya a be le hore he ba mfa e be le hore mo neng ke kena kereke teng ausi wa teng a ke no mo bulela ka lebitso a ba re ho nna o batla o ba rich na be ke re ya ke batla o ba rich a ba re ko nna okay ke kopa la boraro o te kerekeng late e be ke ya kerekeng late ha ke fihla kerekeng late a ba re wa tseba keng hore o be rich re na le step number 1 step number 2 step number 3 until upwards e be ke re okay step number 1 ke ena a ba re okay nka se o jwetse sona hona jwang ko hore o tle mo kerekeng ka 5 o'clock la boraro mantsibuya all right e be ke re okay and then la boraro 5 o'clock e be ke ya kerekeng a ke fihla kerekeng ka 5 o'clock a ba re ko nna wa tseba rona re sebetsa jwang hore mo kerekeng and then o re bona re tswelella so be ke re le sebetsa jwang na a ba re khana le beng ba rona mona be le hore ba go okametse e be ke re okay ke ba finna ke pastor na ba re no ke pastor mare re na le beng ba rona and then ha ba o dumela go ba rich o tla kena mona be ke re ya ke batla o kena a ba re okay ke kopa la ba go la be ke tlang o tla hape kerekeng late re tlo ba ithufela mo kerekeng be ke re okay and then la boraro be ke ya kerekeng late ha ke fihla kerekeng late a ba re ko nna ke tlo fa monga hao o tlo khona o bue le ena and then ke ena tla o fa ntshwe le ngwe e wena o e batlang and then e be ke re ke manna and then a ba mfa sekotlolo se seng so sa r a skwetse ka lesela le black ka modimo e be ke re jwanong ke nna ka ntho e o mfang yona a ba re ke monga hao so tla mmolela di-problem tsohle tse leng gore wa di hloka ntho engwe le ngwe e batlang o tla e jwetsa ena mme ke re itsa ke bula ke re mo sekotlolong ke thola gore ke noa ke re he batho a ga o ska re he batho a ke go itse batla tšhelete be ke re ya ke batla tšhelete a ba re okay o thola go ke noa ka sekotlolong thola gore ka mo sekotlolong ke noa e nyane ya ka sekotlolong sa r se yelo a ba ke go jwanong ke tshwanela gore ke etse jwang na a ba re ntho engwe le ngwe e batlang o e jetse ena se ka hlola tlo jetsa nna ntho engwe le ngwe wena o e hlokang a be ke re a ba re la borago o bole mo kerekeng e be ke re la borago la be ke tlang tse ke dutse le mongaka ka mo ntlong ha ya ha ba tsebe papa ka ha tsebe mo go munya ka gore ke na le mongaka mo ntlong la borago be ke ya kerekeng ha ke fihla ba re wa e bona olie itshasa ka mo hodima hlole ka mahafing le ka tlasa madia wa nwa dot and then ntho engwe le ngwe e batlang ha o qeta ho etsa ntho tse ke reng o di etse o lo jetsa monga hao and then monga hao o tla o etsetsa ntho engwe le ngwe e batlang and then e be ke re so njwetsa gore ha ke to itshasa ka ntho tse and then ke na dot e ke tsamaye ke lo mo jetsa ntho engwe le ngwe ke e batlang na ba re ya mo jetsa ntho engwe le ngwe e batlang o tla e thola e be ke re okay e be ke tsamaya ke tla hae ke la boraro ke mantsibuya ke a tla ha ke fihla ka tlung ke nka de wa itseng ke tse ka tleng ke nka olile ke tshasa ka mahafing ke tshasa tlong ke tshasa tlasa maoto ke nka madi a lantshelletse ngwana ka ga botlolo ke re dot kukwa tlala le leme so kukwa letswalo la ka lesho ke sena letswalo thutha a be ke re mongaka wa tseba keng ke la tanwa e lang fileng yona ka mo sekotlong ke re mongaka wa tseba keng ke batla tšhelete ntho ke hlokang ke tšhelete fele ha ona tse ngata tse ke di hlokang ha keta ho tshojalo and then maybe was past 9 a ba mfounela a ba re good girl a ntse ntho le hore ne ke e batla
a be ke go baneng o tshojal a ba re o ntse ntwe le gore ne ke e batlang then ke ena motho ke itseng o tla bua le ena ke ena o a be ke re okay la bobedi a mfounela hoseng a go nna la bora go tshwanela o tla kereke mantsi ba ka go tsa keng and nna ke a sokola ke di-taxi every day mantsi bua ha ke tla ka mona ke sokola di-taxi a go tsa keng beke e tlo fela le go o rekile koloi be ke ra hao ke rekile koloi ke tlo e reka kang cause a ke na tšhelete na a ga tlo bo e rekile monga ga o tla go rekela koloi la borago ke a kereke mantsi bua a ba go nna wa tsa keng ke batla la borago le tlang ha o tla mo kerekeng o tlo tsamaya ka koloi e ka go o tletswe ke nako ya bapala be ke go bane mo ke tletswe ke nako ya bapala a ba ga o se jetse monga ga go wena o batla tšhelete ya go o reke koloi e be ke go so o njetsa gona jale ha ke tloa mo ke fihla ka tlong ke mo jetse go ke batla tšhelete na ba re ya o mo jetse e be ke tsamaya ke ya ko ntlong ke late ke kalama di-taxi tloa Vanderbilt ke tla jwala until be ke tlo fihla hae ha ke fihla hae ke kena ka tlong ka kamoreng ya ka ke phetla lesela and then ke go ho yena Mongaka ba itse ko jetse gore ke batla tšhelete and then hosane ke batla be ke rekile koloi ke kopa mfe 40,000 ke lo reka koloi maybe ne le bo maphazi 9 to 10 hoseng ke ka kitcheneng kukwa ri ke mathela ka kamoreng ha ke re ka kamoreng hodima headboard ke thola tšhelete paketse so ke joneng ke a ho yona ke a e tshwara ke re kukwa e tšhisa e be le gore ke a enka ke tshela mo bekeng a ke tlo tshela mo bekeng ke nka phone ke a mo founela ke okay fine ke thotse tšhelete ya go nka reka koloi and then mantsi bua ke tlo tla kerekeng ene ke tla tla le Mongaka a go okay good girl o ntse stepe se neng ke se batla jaanong o tla stepeng se seng jwale e be ke tsamaya ke a lens ke lo reka koloi ke tla ke rekile Honda Civic e maroon late ke a kerekeng ke nka Mongaka ke mmeya mo setulong ha ke keta ho mmeya mo setulong ga tsamaya kerekeng len ha ke fihla kerekeng late past 6 to 7 a re ko nna jaanong ntho e nngwe e batla o e thotse o tshwanela go jalo o bolae ka ga hao ke tshwanela gore ke bolae e be ke tlo bolaya mang ngwana ka o na le 1 year 6 months ka nako eo ke re jaanong ke tlo bolaya mang a ne o tshwanela go bolaya madi a gago ke rene ke first born yaka a ga e right ke yone e tlo etsa gore o be rich more hoseng wa teng ha ke tsoa past 9 to 10 ke checka phone ya ka kukwa message o kene ke thola ho kene 10,000 rand Capitec ke tsamaye ka 11 o'clock ke ya Capitec ke fihla ke ba botsa ke hona le tšhelete e keneng accounting ya ke kopa botsa gore na ebe ha ona motho a ntseng mistake hona le tšhelete e keneng and then le check ngwanyane wa Capitec mo plus a re hona ausi a ke nahane o na le phoso e entseng and a ke bone tšhelete e hlaka ene ke ya hao ke kopa o tso tsamaya and then line e ngata batho ba bangata ba batlang ho thuswa ka morao ke be ke tswa ke ema ka ntle ha ke ema ka ntle ke re mare e be ke nnete ke tšhelete na ke kene Shoprite ke reka grocery ke tlatse grocery ke tsamaya ke lo swipe ka card e swipe e reke ke tswa ke lahlela dintho koloing ke a tsamaya ha nqeta ke na ka tlong ke beya di-plastic ke re a mfounela a re good girl o a wa go ntho e batlang wa e thola ke be ke re yana ntho ke e batlang ke a e thola go so o tshwanela go mpone la borago late ke kerekeng a ke fihla kerekeng o nroketse seaparo se black le tuku ya teng re ikwaela mahlong kaofela a re jaanong o ya go monga hao wa moholo jwale ke re Mongaka moholo a re ya monga hao wa moholo o tshwanela go jalo a lo hlatswa o tlo tsebe o etsa dintho tsohle tse ba reng o di etse e be ke go okay late past 7 to 8 ke la borago ke kena ka mo ha ke kena ke ntlo e kgolo hona le noa ke shile letswalo a re okay ema mo monga hao o tla wa amohela nna ke a tswa ke a tsamaya and then ke eme mo hara sepakapaka ke hlobotse ha ke apara next noa ele e nlate ke a fetsa o nleka ke tswe ke apara dintho tse tsena ba mfile tsona tse ke di aparang tse black ha ke ta o tswa ke apara ntho tse black tse ba mfileng tsona ke a re okay good girl when ntho neng ke batla go o etse jaanong o saletswe ke a o qetela ke re ke feng a ga o so tsholle madi e le ntho e leng gore ra e batla e be ke re okay ke tla etsa
e be le gore ke tla hae ke kena ka koloing ke kganna koloi ke apere ntho tseo tsa bona tseo ha ke tlo kena gating de di robetse ke bule gate ke kena ka moreng ya ka ke hlobole ntho tse tsa ka ke di kenye o tropong ho sende di antsosa ha moradi o right ke right dedi aga o mabane o fihlile bosiu ke re ke fihlile bosiu a go ke go njetsa koloi o rekile ka ke re eish ke me kgodisana ke rekile koloi ka tšhelete ya mo kgodisana re mare yo thusitse ke re ya inthusitse a thole ha ke tswela ka ntle ke thola inamisitse hlo ke re ndedi ke a ga mare taba ya ho ya nje go why o rekile koloi fast so ntho mo lengwe ke re mo nthusa ka yona matsatsing wa yetsa ha ke re koloi ya ka e shele o mfa tšhelete ke a lokisa fast ha ke go shotang ka tlong wa reka fast o konjetse o enka ka tšhelete ke ga ke me kgodisana ke ane nthusa gore ke bene le tšhelete a ga mara hai a ke understand a thola ntlele ke le jwana matsatsi a tsamaya la bobedi ha ke kena ka kamorene ke sena tšhelete tsatsi la teng ke kene then ke phetle sekotlolo sa ka sa ke go Mongaka ke kopa tšhelete ha ke na tšhelete ke kopa nthusa go mphe tšhelete ke bone le tšhelete ke be ke tswa ke aka ke tšhinne ke ditse sofeng ke nwa tee ha ntse ke nwa tee ke konthele ka lelape gore re ke ka kamoreng ha ke kena ke godima bete 40,000 e dutsa ke tshwara still le yone ya cheese ke tshele mo bekeng ke go konje e bekeng ya ke shotang ka ne ke tshwana ka go ba thusa mo haena mesithi sa papa ka no go be ke go yende a ngwana go isa koloi ya go garage ga go ta ipatala ka ga bekeng e ke beke ya ka ba tlontshela ha wena mtshelo ha ba o tshela mehlena na ke ga ke beke ya ka ba tlontshela ka papa ka a ise koloi a lo lokisa mo patale koloi a ilate e paki hona le abuti o mong e ke mo kolotang ke nkile di curtain tsa hae wa lekulu a fihla motshega ha fihla re I want my money ke akina tšhelete I want my stuff back ke hey akina tšhelete wena hona stuff sa se ke tlo fa sona back ya ga ke mosheba ke mo re ka kwa ke tlalewa ke matla go ke motshware ke motse papa ka ba hlare ke eng ka re motho go ke mo fe ntho tsa hae mo ga wena na ona gore ke tlo mo fa tsona cause ke di sebedisitse a ga jana ngwa sa mo fe tšhelete cause o itsona ke re ke sebedise ka fa kana ko ke na le yona ka spatching le kula le eme monyako mamolo ka hlaya a gago ba sa mo patale tšhelete ya cause o na le tšhelete ke ge wena ska tonje tsa pontsonjo tsa ona ke na tšhelete a ge batho go se ngwana ntse o bolela go na le tšhelete wa sa patale le kula tšhelete ke kena ka tlong ke plake ae nke to plaka aine le kula le memnyako ke nke aine ya tšhesa ke mathisa le kula ke batla go le tšhesa ka aine ka morao mamogolo wa ka a ntshwara mapele ha o etse so mo jetse go fela go tšhelete ya gago ha e ye gona jalo o tla mo fa tšhelete ga ona le yone o se ka mo tšhesa ka aine ke mo mathisa o lo kena gating tse ke mo mathisa le di a hlaya ha hlare he batho mogadi keng ke raman o njetse gore I want my stuff back ke tlonka stuff sa hae ka nna cause ke sebedisitse a ga o ka ba mo njetse gore ha ona tšhelete se ngwe molelekise jwa jenong kokwa ke tlalelwana ke matla e ka reng eish ke o lekile re ke fitise fela monana ngwaneso a o thwe makula utlwa o thwe ma India jwale ne se re mono mpe re fitise fela eno re ono eno be le tshwarelo ke dikeletso tse be se gonang lo di thola go ba mamedi ba bohlokwa ba ena tsebeletso jwale ga le ba ngwaneso tsela pele so evelore de dia ba re okay mo jetse go tla mo fa tšhelete o se ka molelekisa jwale ke eme gating de dia re hai matsatsing o mfetohetse a ke sa kgona go thola ka re ke phela le phofolo mo ntlong go maneneng ha ke re ke bua le wena wa njikela nenneng ha ke re ke a go kgalemela o nsheba fela bothata ba gago keng ke ga ga ona next hai nna wa ntshosa ke late mamogolo a ka tlong a re go nna ne ke beile piece ya hao ya nama ka molebe o tla kgona ka re be ke go yana a ke tsa di piece tsa dinama ke a gora ke na le tšhelete a ke na nako go ja mapeding setso ngwana ka mo a dula fatshe go rata go lla ba re jo ngwana tla njwetsa ntho neng ke sa nagana a ba re ntate moholo na o be o mo kule ngwana o na o re nna a re na ha je dintho tse di sietsweng ka mo yena o na le tšhelete gore a ka reka ntho ngwe le nngwe e batlang ke eme monyako ke starte koloi ya ka ke nano ya ke re ke taba keng a bule gate ke kene ke pake koloi
ha nke to paka koloi ke kena go Mongaka ke bulele Mongaka ke re wa tsa keng re tsamaile leto le right and then re fihlile so ga go bala no re tla bona tsa o saka it's what like ha ne ke go bala ne ke sa lore ne ke sa bone motho keng ha ne ke batla tšhelete ne ke thola kana ko ne ke thola kana ne ke reka koloi kgwedi le kgwedi beke le beke koloi ne ke kalama kana ko ne ke kalama ka yona la boga go le hlatlamang ko plantlene le June le di 15 am founela au so a re honna ke kopa o tle ke rekeng o saletswe ke ntho o qeteng ka ya ke rekeng ha ke fihla ke rekeng a re ke itse ho wena ha o soka o tsholla madi so re etsa jwang ntho ka ra wa tseba ke nana ke tla etsa hosane ke Sunday mamholo wa ka wa tsamaya hoseng o ya kerekeng and then ke tla etsa ha tsamaya ha ya kerekeng ko se mamholo wa ka wa hlapa ha hlapa gore ha re kerekeng re kereka goma ha re kerekeng re hlapeng re tsamaya re kerekeng ke ra ya ke kerekeng nna ke na le mabaka mangata hampe a okay o tla sala le ngwana he ke ra ke tla sala le a re mare pelo ka njetse gore ke tsamaye le ene why ke ra o ska tlo mpotsa ntho tso mpotsang tsona wena tsamaya a hlape a para sa para tsamaya ke nke shitene ba mfile yona kerekeng e white ne ba itse ke mohlabelo dima yona ke bebetheng ha ke to bebethebe ke monka ke mohlubudise ke mmilo dimana itse mo ke nkile nthipa ke re ke mohlaba moleleng ke to mohlaba ke no madia mamholo ka kena mo ke tshoreng thipa a re he wa tsa hona le ntho ngwe ke lebetseng a re batho ho salang wa tshore thipa ka ga thipa ene ke re ke tlotla ke kgaola seaponga a he batho ho salang a monka mo betheng a mo pepa nka thouli e ditshile a ya lena kereke ka sala ke am founela au swateng a e le go e bona mistake e o entseng na ka re ke bona mara ha ona sena ntho gore ke tlotla ke etsa cause o kene e le hona ke reng ke a etsa a re so mood o tshwanela go etsa and how sa etse jalo o tshwanela go lo batla motho mong ka ntle and before beke e fela and then we ile kerekeng ke be ke go okay ke tla etsa jwang ha khutla kerekeng go kwa ke shile letswalo ha ke mshaba e ka ga sengwana ka e kare ha ke tsebe ka re ke tsamaye late ke lo kopana le yena kerekeng ha ke fihla wena wa tsa keng before beke fela ke Monday hona le bana ba bangata ba yang sekolong 50 rand e ko fanyona o e fe ngwana sekolo a monyane o tlo kopana le ena o tla o sala morao until o botlo kena mo kerekeng kena o tla o etsa tsholo ya madi kae and then kena o tla ruwa kae ka go so 50 rand e le gore ke se ke ka kopanya le tšhelete kana a re ya se ka kopanya le tšhelete ha be ke go okay ke be ke tsamaya ke a bophelo ha ke le bophelong ke late bo ma past 2 ke kopana le ngwana monyane wa sekolo be ke ga lo nana a ga halo ma ke kopa mfe lift ka ranga so fi lift ngwana ko go fela ko fa tšhelete and then o lo reka sekambana a go okay ke mo fa yona 50 rand a teng e ba e sebeditse ngwana teng ha ke aka koloi kerekeng ke ko ka moraka ma ntse ke tla ko setse morao a hlaya monyako wa kereke a re motlisa kwana ke ena re tlotla go sebeletsa ka ena a mo kenye then a mo kenye ka magal dombolo ba mo hate a re ya madi a hae kwana tla o tisa pele because ha wa etsa ntho ne re o etsa and then dot ya teng ke ne leng ka khona go ke inwe and then after mo ha ke keta ho ngwana o ke keta ona dot ya teng tšhelete teng ne se ikenela fela tsatsi le ne be ke tsamaya le ngwanyana o mo re ya Thabo ha ke fihla Thabo ne ke lolo and then ngwanyana wa teng ka se mmitse ka lebitso ba re ke kopa cause o ga o tsebe gore o tlo lowa kae ne ke tsamaya ka qualify first liver grey kana kwa tare kopa o lwe mo saloning ya Linzos kana kwa teng o eme ka montle ka re hai skantlo o ntjwetsa ka rubbish ya ngwanyana e a ke lwe di saloning tse cheap nna ke na le tšhelete a ga hao o bolela jang ha o lwe di saloning tse cheap ba tlo etsa ntho e leng go wa e batla a ka be ke gae ha ke no lwa mona a ba tla Linzos mo koloing re pakile koloi a ba fihla go dumedisa hello mama be ke mosheba fela ga o wa e o nsheba fela ngwanyana teng a ba ga o wa e o sheba lena fela be ke ga tsa keng go kwa ke sa mmatlo ngwanyana o go kwa nyontsetsa foto o iketse ka go beterene ke betere go mo feta nna ke na le tšhelete mo feta o iketse ka re ke rich and a se rich ke rich mo feta
ngwanyana o la ba makala gago tshwanong o bua kang cause o itse o batla o lo setse o sokela leina no so mo jwetsa go wena o rich wa mo feta I know maybe wa mo feta cause o kalama dikoloi maybe tse fetang tsa hae o na le tšhelete I know o na le tšhelete o rich mare fine ke kopa kena saloning ya hae lo and then ke kopa mo buise ha o tsebe mo hlwetse chomi ya ka ene etsa manala mo saloning ya lena ke saloning ya hae ke rwatsa ke wena still o santsa no etsa manala mo saloning ya satanism e ba reng ke lena a re ha man o bolela kang ke rwatsa ke ngwanyana o ke mohloile a re ha man o bolela kang ha go mohloile o yentseng ke rwatsa ke a ke matla ngwanyana teng o latso before beke fela a thotha tsamaya zone 7 a lwetsa manala teng ngwanyana wa mfonela a rwatsa semama o tswile saloning ya lena ka baka la hao cause o itse a tswe and o tswile ha tsebe gona o tswetseng la re mmotsa re yena o bone a tswa fela a thotha dintho a tsamaya ke be ke a yena zone 7 ke le go tswetseng ha lena a rwatsa keng ka bano la njotsa go ke kukule pelo ka njotsa go fela ke itse mo be ke go okay o ntse hantle a tseba ke ngwanyana o anyway ha ke matla ene ke mohloile a re lo baneng o mohloile ka rwatsa ke mohloile fela ebe ke khutla ke tsamaya okay sharp nkenya manicure ke ta khutla ke tla hae ha ke fihla hae dedi o gona ke kopa re goma ke ga man ke lo etsang goma aga ke kopa re lo gape ka ga man ha ke goma nna a tna na go gapela dikereke tse cheap tsa bo goma tsa dila ke tsebe le go goma ke a re no hodisitswe ke goma ba so hloile goma so ke ga nka se kerekeng ya goma a ke batle bila ke batle le ho e bona a okay ho lokile ke tla ba dithapelong ke ga la sampe ho lokile ba e kerekeng bodedi ha ba khutla a tshwere go sa re le sefapana eish ya ga ha ke di bona ka kwa ba ntena a re mogadi ke re ke engwene a re wa takeng ke o tletse le go sa re ke be karaman a ke nna go tlo tshwara ntsha ka mo go munya a tswa me munya a re bo ngwana ho etsalang ka wena o ntjiketse le mateng o mmametsona jana re ho etsalang o ntjiketse ha sa batla go sa re ke re ha ke nna go gola ke go banana ke na le tšhelete ene wa takeng ba re motho ha ikgona hana na go nne a man bona ile go nka ka tšhelete o sa re jetseng gore na o nka kae hantse ke boela na ho kene mme o mong a re ho yana ntate wa tsane ke tlo kopa o nka dimela ka ba 20 rand monna ka le file ho ya mosebetsi ke kena ka kamoreng ke mo fe 500 a re bana ngwana o etsalang kana ke o nka ka tšhelete ke re wena o thole o ska tlompotsa ntho tse tsontse mpotsa tsane ke fe mme o lwana next door tšhelete a tsamaya ha ke twa tsamaya di o hana go sari o wena o na le tšhelete wa tsa go tšhelete ya teng e tlo fela le dikoloi tse tsontse di reka tse godile goditse di pakileng ka montle di tlo sha so fokola ke go tsa keng ko jetse wena papa ka ke go tsa keng wena dikoloi tse tsa ha di no go shwa ya ka thatwa ha ntho ke etsang di tla shwa ya ka thatwa e senya hao a re he bana ke be le go etsala mo le lapeng la go etsalang ka bana ke re ska tlompotsa ntho tse mpotsang tsana a wa tsa keng go ngana go tsamaya o tswe mo haka o lo batla go musa moe cause no e ka go ntlalla jase a ke sa kgona go thola gona o etsalang ka wa tsa keng wena ha ke no go tswa mo ka thato ya hao ke tla dula mo until nna ke batla go tswa ka thato ya ka ke kerekeng ke la borago ne ga kerekeng la borago le leng ne ga tisa kerekeng la borago le leng late ke kerekeng ha ke fihla ke jetsa ausuaneng wa go ka metse ke wa tsa keng papa ka o sana le style sa go ntene bo matsatsing a mputsise go tšhelete ke nka kae go etsalang ka nna keng a ba go nna e le go le yena wa tsa keng wa bona ha ka wa nwa madi a hae a tswa molaleng o tlo ba rich more ba ke go so ke tshwanela go ke etse jwang kae a ga o ka molalla fela ha go betse banka thipa wa mo phunya batho ba le siko ba gobetse wa momonela fela madi a hae a tlotswa molaleng a go qala wa ntlela ona dot eo o tlo bo sebeditse ke utlwa hore ke tlo ietsa ene ke na le sebete ene ke mo hloile a ke sa mo batla le o mo bona ke khutle ke tswa kerekeng ke mantsibo ha ke kena ko ntlong ke thola ba dutse ko dining room ba tshela o se monganeng a re thusa ko hae a ga o ka re rentse tee le mamholo ha o tlo jana ke gwa tsa keng ke khotse ene ebile neng hane ke batla dijo ke be ke kene KFC kwa ka re ka dijo ke khutle ke kena ka koloing ha ke kgone go kena le Mongaka ka tlung ba dutse mo ke tlotlang ke feta teng ho kena ka kamoreng yaka
ke kgutla ke kene ka koloing ke dula le mongaka ke jetsa mongaka ke rata ke di-bastard tse di dutse ka kwa and o etse gore ba tlowe ka mo wena re lo feta ka mo ke tsebe gore hantle why ba dutse ka mo wena ke batla ba tlowe ka mo e be lo ga o se wa hlamnyako ke dutse ka koloing a ba re ei se re tloile hemme cause ka ga ha o batle gona ha re dutse ka mo ka ntlong ya heno go kopa o tlo feta he o tsamaya ya ka kamoreng ya hao o le go robala ke fete ke kene ke ka kamoreng ya go robala ka teng ha ke fihla ke beya mongaka mo hodimo headboard ke jone mongaka ke tsa je ke a robala ke batla o seng ebe ke na le tšhelete and ha ke batle sekoloto ha ke batle next ke batla motho a fusaneleng a sena tšhelete o mfe yone and then ke e fetise ke e fe batho ba e leng gore ba hlopheile ga bana tšhelete mare ntho thweng ke madi yone ke a e batla ko seng ke tsoa mamaholo a ka ntse seo se a go stupu se tshwanela gore se tlotla se fraifu ga o tlena o tlotla nthusa go fraifa stupu ka ge le gore ga ona motho o ka mothola mo strateng a tlo thusa go fraifa stupu ke tla mo patana ge bathong matsatsing ga o sa fraifa bo stupu setse go jetsa ka batho ba tlotlang ba o thusa wa ba patala wena o ntho ga gore mosebetsi wa ko patala fe ka go tsa keng wena e ka go ke tshwere fereko ka nako ke mollelekisa ka fereko a re jo a holetse batho ngwana o ko wa ntlela matsogo batho thuseng motho ko nne a matha khele batla ke me batleng ke go tsa wena satanto batla go bolao a late phone a skisi botse a late phone a founele tate moholo ka he batho ngwana ko mo wa mmakatsa ke eme batleng o eme ka montle o tshwere fereko o batla go nhlaba ka yona but ha ba fihla ba eme ka ntle be ke re le gore ke eng ka lona le batla mo ntate moholo ka ba ga eman mogadi ya mapele ga batla go tlo bua le wena ke re ke ntho le tlotlang le bua le nna a ga man hobane o lelekisa mamoholo ka fereko ke go tsa keng o a se ha hae mon a ska tlo ntena ene a etse a tswa tsamaya tate moholo ka ba o eme gating ke re ntle ke wa tsa keng lona ku kwa le ntena le lona a se ha lona mona ene a ke tsebe gore le metseng mo tate moholo ka ga hae man ngwana na matsatsing setse wa re qaka jalo ho etsalang ka bana ke re wena ska tlo ntena wena o etse o tlowe mo gating ke tšike ke patele ka khona ha ke hla ke thola ntate moholo ka ntsa eme ke re wena o ntse o eme mo ba re bana o kwa ngwana o he wena hona okay mamelane a ko mpolelle something jalo ka monga monga hao o na ona motho wa tsona monga hao ka mantswe mang o no dula reporta ho yena nthongwe le ngwe ne ke etsa elona nketsetsa yona ona o etsetsa yona all right kutlo bua ka linzos gobane ngone o dula o kwatetse leina ga ke tsebe gobaneng keng ke batla go tseba phela jale ha o re ha o no re kore ke nahana ha ke tsebe bona na le tšhelete ke na le tšhelete so next time money le next one ne bile ne ku kwa ntene jale ku kwa o re o la re hona mogotso wa re in wa satane something like that ke le ka tshojalo ka molemo wa ka ke bane o no mo tsebella ka metseng ya pele satanism kwa kapo next ne ke mona mo salooneng fela ke ang ho chomi ya ka ke lo etsa di manicure so ha ke mshaba ke bona ka ke motho a ikakasang kukwa ke monyonya ke gore kukwa ke sa morata and next so ka ke buisana le ena like ena hana ke ena mo salooneng ona re dumelang hallo bo mama le kae a dumedisang ke re got rubbish now mplelle ka dintho tsena tsoreng o na le tsona tseneng di etseditse di kae dikoloi tseo kaofela di shile kaofela botse o tlile jwang wa disho ka tsatsi le mamaholo ka la re kerekeng Roma ke tsebe ke ngene etsa tsatsi le teng hore ke le ka tsamaya ka ya Roma ne ke tsamaya ka yona Honda teng ka e paka gating ya Roma itsa ke tswa ke re ke start ya hano start ga enka ka bitsa bo mechanic ka re ba nchekele yona mechanic yo monga ga ena problem a ke bone problem a ke bone ikula maybe a ke tsebe ke tla re ke a go ha o ka bitsa maybe electrician le ena a fihla ga hai a ke bone ikula ina ha ina bothata ke be ke start ya hana still o start re kick start ya hana o start be ke pusha ke isa jareteng ke pakateng o seng ha teng ke re ke starta Corolla still le yona kaofela tsona di eme mo D4 di hana o starta kaofela ebe le gore ke nka Golf 5 ke fa moshimane o mong ka se mmisi ka lebitso
ho seng wa teng ke re ho yena wa tsa keng abuti ke rekisa golf 5 a re ish ene ke batla ho reka golf a re ka ba o batla bokae ke go yena wa tsa keng ka baneng ha ke sa batla ho ka mfa fela 65 ene ke a re ene ke na le 60 ke kopa ho fa yona. Okay, now tabeng ya monga hao o kae? Mongaka la nyamela fela ke keta o tswa kerekeng ya roma ke kena ka tlung like ke ha mamolo ka re ke kereke ke le ka thola e fetuile bokamo ka pele e shebile bokaodi and then ke kena monyako o suwa mfounela re wa bona rona monga hao o tšhintšhile na ka re o tšhintšhisitswe ke eng a re wa bontsha go tlo mo fetohela ana go ntse eng ka ga ke nagana gore ke tlo mo fetohela a re o tlo fetoa ene o tlo change and ha o ka wa bua dintho tse leng gore o no di etsa le ene a never sa hlola o sa tseba o bua a never sa hlola o tseba o tsamaya o tla jwa ke ntho e sa re sa e tsebeng. Okay, jwale monga hao la nyamela fela o la nyamela fela la ga ke tswa kerekeng ke thotse sekotlele se le sikwa ke re ke o bula mo le mo ke tlwaetseng go beya seaparo sa ka teng ka thola le tsona dinyametse di sikwa di tsamaile e kae seaparo sana se ne ba roketse sona le sona se ke thotse se nyametse fela se tsamaile le ene thotse se nyametse fela. Alright, di kae kaofela ka mantswe a mantho tsena kaofela di tsamaile ha sana tsona kaofela le disaluni tsa ka diwele kaofela ke na next kaofela. Okay, disaluni tsa hao di etseditswe ke monga hao? Ne ke na le tšhelete ne ke kgona ho bula saluni corner to corner nka se ka bua haholo mme ba bangata ba ntse. Okay, now go utlwa gore ana jwale re utlwa mehlolo ditlamorao se ka ana jwale ha re bua le wena tjena re bua le wena o eme ka maoto ha o kgone ho dula ko baneng like ke ile ka bua le ntate mokoto ka a ke sa opela ke la bokae tsatsi la teng ya re ha ke bua le ena be ke re ke kopang rapel a okay ha ona bothata and then a ba ntshwara ka matsware o itjetse fela go modimo teng wena ka re ya ke ta itjetse fela go modimo teng wena maybe ke feditse letsatsi leo ka go bana ya ba letsatsi le hlahlamang leo ke logela ke nwa madi motho a teng a re ho nna 13999 o tla ithola mo founung ya hao ke phaphame 13999 ha ke bula founu ya ka e teng 13999 o na le message o ketang ho kena ke re 13999 ebe ke tlo etsa jang ba re ke kene ko Facebook o na le motho ke tlo mo thola ne ke tla bua le ene ke ene ke tlo kopana le ene ke rag maybe ke ntho tsa founu fela ke robala ha ntse ke robetse ka go fihla motho mongwe a manala a matele ne ke kentse di-manicure ba le ba re ke dintse e ka motho ha a fihla o go nna yo you're strong woman wa tsa keng madi a wa strong ga batla ene ha ga thole ka shekole ke chance ya ka ya gore go go thotse ene ke batla ho anwa so e ka go ntshwara mo dimpeng wa mmamarela wa nhlephola so man a ke phaphama ke thola shiti madi a ke itshwara ke maqeba ke mekoti ke hi man ho etsahala eng ke nke phone ke founela motho o la ke sa mmatleng Linzos ke go yena Lina a re ke re wa tseba keng ke na le maqeba mo mpeng a re a eng ke re ha ke tsebe hona le ntho e njileng a se ke a nyetsetsa bogopo Linzos a re ho nna ke kopa o tle zone 3 ke tlo tla ke o bona ke zone 3 ha ke fihla zone 3 ba tshoe batho kaofela ba mmakaletse okay jwale ana jwale ka mantswe a mang o hlepholeile mo ya ha tse bo hlephotswe ke ya ona le motse ka o senyane fela ka 23 yeah all right do you mind go bontsha ka se mind o ka se mind batho ba ka ntle ba bona ke nana itse ke nka ke nana o thusa setšhaba ba bone go nthona e dangerous ha kae ene ke nana ke thabela bo brave ba hao kopa o bude ba bone okay a itse na bomme la boutela tabe ya re mme re bontshe butla pele re tsena butla pele re bua tlo ska tho bontate ke bana ba bukeletse mmongwa bomme na la boutela tabe ya re bua ke tla utla a re bontshe lugile ba re bomme ba bona ka ntle wa tla ba bona ka pa tshaba ya ba ka bona okay lugile no one ha o Hey, I like that. all right lugile o ke mpale ke mpa
Push. Kena, tswile ke le so. Super mo. Pamisanyana. Okay. Ologile. Yo. Ya, Push. All right. O tla tleliniking a ka tlhalosa. Ke tswa tleliniking. Ka bua tleliniking. Yeah, ke tswa tleliniking. Ya ga ke fihla clinic. Ke tswa tleliniking. Ya ga ke fihla tleliniking ho sengwa teng. Ke founela Lina re ke kopa ye tleliniking ka tleliniking. Ya ga ke fihla ka thola hona le doctor mongwe le Nigeria. A re o kena kereke kae? Ka ga ke kene kereke. A re yo Jesus a tswa mathansi. Ha kena bo sister ba ba. Ba fihle ba re bone ba she ba re jo re ka se kgone ho thusa jo o kena kereke kae ka ga ke kene kere ba tswa kaofela phu ba ba le wa tla sister monga a jo re ka se kgone ho tshwara re ka se kgone ho fa next bothata ba rona go re fela re ka o fa fela dipidisi and then o tsamaye o tla nwa tsona hae ebe ke go okay ke nke dipidisi tsamaye ke hae ke no dipidisi ne ke itlame ka something le la boraro le bosibu ha ke robala ha ke phapama bosibu nthwela haeyo like ne ka ntwe ka reng enana ha ke phapama ne ka ntwenana ha ke phapama ha isa leyo ke tlhotlhora dikobo haeyo ke tshebe haeyo ke re he batho ho etsahala eng mo ke robala ke late phone hape always ke tshwenya Lina tsona ke re ke beile dintho mo di a nyamela a ke sa kgona ho thola gore na ke tshwanela gore ke etseng a re honna Linzos ke kopa gore re rapele hona jwale o itjetse go fela Satan a tswe ho wena hona jwale o sebeletse modimo fela now ka mantswe mang a o se wena ha o sa leo mo yeng wa go fifi ka a ke sa le ha o sa leo Ke kopa mo botsa botse. a mapelanyana ngwaneso all right ha o sa leo so tswile mo ke tswile botse o so tswile o tswile jwang ke tswile baneng ke kerekeng ya go mama moholo ka re ke kerekeng ya ga ha ke khutla ka thola dintho tsa ka tsene gore ne ke di sebedisa dinyametse dikoloi tsa ka di a robeya kaofela ditšhelete tse neng ke na le tsona dibankeng di a nyamela kaofela tsona a ke sana next ka itjetsa fela gore a never ke sa hlola ke sa ngwanyane neng ke ya lena mo kerekeng ka kopana le ena ka Fandabeng a re le go wa o se sa hlola sa tla kerekeng cause ntse go batla bishop a re ne bishop wa batla kerekeng re shota ka wena ha o le siko tjenana ish dintho ha di tsamaye hantle all right kerekeng o buang ka yona a se haufinyana mo ke ya ho kae ke ya o bulele sebaka fela ke ya bophelo all right o lokile me batla re hlakisa fela mo o no batla go botsa gatsela ne ke batla hore a hlalosetse ba mamedi ba o batla ne ba ipotsa why Linzo because of hona something I mentioned because of ya ga fitla ona ka utlwa ntho a buang le thata fona then I decided to ke mise kereke ene le haufi okay ke kopa a hlalose why ala kgetha ho tla honna ene ho tlile jwang a tle honne because of nna na sampatle ne ke tseba gampatle no samatle ne ke samatle belo ba neng yana ha ke tsebe like ela ha ke hlaelwa ke di problem ka thola dikoloi tsa ka di shwa mara ke ne ke sa kgone ho bua mo ntlong ne ke sa kgone ho jetsa motho mara tsatsi le leng la re lo seng no bata go be ke tsama ke a Palm Springs ke kalama taxi ke fihla ke masaloneng ya hae ona le moshimane mongwe a sebetsa mo saloneng ka kopa mfa di phone tsa lena a ga man ka se kgone ho fa phone tsa lena wena o sa batle lena so ka re mfe phone tsa lena wena amfa tsona ka mo founela ke me mo saloneng ka re lena ke batla kopana le wena a re ke bua le ma ka go bua le nna a re hi man ke bua le mang ka mo jetsa lebitso a re ha nka se kgone o batlang ke o thuse kang ka ga man ke batla kopana le wena a go okay fine ke kopa o tle zone 3 so la kopana le yena o tloa mo ke le ka kopana le yena ka tloa a re ke tle zone 3 ka zone 3 ya ga ke fihla zone 3 ebe ke fihla ke mohlalosetsa ke re ko yena ke batla ho tsamaya le ntate mokoto ke then ke batla ho tswa moyeng o mo bene tla re sentse ke tswile ke batla ho rapella o ka se kgone ho nhelpa go o mfe 2000 rand and then ke tsamaya okay
wa tsa a re tseng jwang moruti ako o hlalosetse fela ba mamedi wana pono e e boneng ke feng bakeng sa mo mamedi e bang o hae ya sa tsebe mohlomong hona ke eng ntwenana ya e boneng kwano o ka hlalosetse bo mamedi hona how describe ka bo hlalosa pono ena e boneng hana jwale mona ka o suna mona melong wa hae ke eng ngwaneso maboshobosho wa tseba ke feletswe ke mantswe a ke ikgolo ntho e ke e boneng fela o tlisa mmamedi haufinyana maqeba a jwalo sa ka ba na le re e ka ba siso kapa e ka ba hore na o ngwapilwe ke eng ke ntho e tshosang wane e ka tlasa mokgubu and so on ke ra bona jwale e leng sebaka se ke nanang re se batle se tshireletseha ho feta sebaka sa diphaka mo re ka reng motho o ngwapilwe ke festere kapa ke something else ke ra bona jwale maqeba ano a mhlele mono ka nete a tshosa really I cannot really describe ha qala hore rona e etsala ka tsela ya mfuta o jwang but bonnete gore e etsahetse ke eno re a bona alright ke utaba he bo mabotho wa le shano he bo mabotho ke di satane he bo mabotho ke ntho tse tsena utlwa into tse tsena bona ga o fa tsona di phela go fa tsona di chesa wena tshebeletso e ratang ona le potso ha ke tsebe 0118500055 ke mo re le ngwana teng 0118500055 ya bona mehala ya panya kwano moruti ne ke batla o tseba o ausi rona o qeteletse ntse jwang ka seabonga yena o ntsa le teng na monga hae ngwana ngwana phela mamholo ka la mong ka mtsamaisa mo isa butchi ba krichi ya ba phuluile ka sa khonno mo bola le papa ntsa phela alright o le jile 0118500055 ke mo re le ngwana teng ngwana motematle tshebeletso ke ya ratang Thetha FM khotso dumela hello le kae re kae botse re teng o bua le Paballo Mokwena re a mohe a isa de mametse ka hloko ke la mo hospital ho lokile 0118500055 0118500055 ke motengele ngwana teng khotso dumela le goala e kae re tenda e man ke RK nyolo RK ha le ntse ke batla mo batho ke be ka ba le bothata bo jwalo ka montlong ke le kwena ke na le ngwana wa ngwanana I'm sure le yena na le ke bo dino mo batho o tswela mpidi ke tata mo sa ngwana ka holona a tlo hlalosa ka bana nna ha ke kgolo etsa ka lwana o hai so ke ka leka ka hohlo ke motsise a tlo hlalosa go etsa la eng ka molomo wa hae ka bana ke na le maponesa a mabedi re le bararo mo ntlong bosika o fela jwanong ka ba nna e tla ka mhlomong ke a e buella ntho ya satane e zimi e tenya phela ke le boela le bana ba ba tlileng ba tlo hlalosa e ka re modimo a ka ba ba la holo ntate mpoto le wena mabotho tswelang pele le tie ntho e tenya phela ke a ba leboa bana ba tlileng ka pele ba tlo hlalosa hore go etsahalang ntho e teng mabotho khale ke sokola ka ngwana wa ka ebile pelo ka bohloko ke alla mona mo ke teng hantle ke bua teng ke le wila RK or ka ha ke na bopaki ke batla re yena atle bona ke tsere ke kweta jwang le ka kgona ho mo khienso o tremlate kapa o etsala ka bana jalo o so wetho kwa wena motho di etsalang teng mabotho o tla utlwa ka ena o le jile RK re tla bona re etsa jwang ngwana mme ke a se believe ne ke le molate kaofela re molate mo ke o taba tsebeletso ke a rata ngwana mothamatle Thetha FM your soul connection monto di etsalang teng se ke tshintshile microphone se ka ba makalo se ke tshintshile microphone bane ga tse dina ka ha e gone o dula jwale microphone ona na ke tse ditse hore a tla gone go yema a tla gone hore a bua taba tsa hae jwale re tla utlwa go wena ona le potso ka bona le seitso se batla hlalosa khotso dumela o lo ke a feta bona mothamatle 0118500055 ke mo ke le ngwana teng ya ona mothamatle 0118500055 a be ke yona e se re qakile ha ke tseba he o tsebe se be se otlwa ke kgatello ya dipholo re tse tsena ha ona mothamatle ke tle ke nke ka monana ka
ke tle ke nke ka mona bana mothemotle ka lehlakoreng lena la 082 a be ke santsane e bopola hantle 082 wena mothemotle 077 38 58 ke mo ke lo ngwana teng 5 bokae assembly khotso dumela re ke tsena wena mothemotle nomoro ke 082 077 3820 ka pohe re nke ka mona go unyelwa ya gona ba sebela teng khotso dumela le kae re telle ka wala usikuku mwaka wana a skuko ya amahe ai bothi teng ntshe ai teng yona yena ibile jwale se jwale ai teng mo tanki ke le ba skuko utlwa la uso le la kamera be di sa bothi o ba le try buang ke tsa a tswa go yona experience teng o kusis o ba ka tsara phela se tswelle pele o hlaisa tsweleng teng o bona tseo ke a utlwisisa maro ko ba fela lona le tie mo re rateng se ntho e fele botho ba le se ke le bane ba le tsaba ba fela jwale tanki ke le ba marona utlwa ke a lebo ke o taba ha o ka bona ntho re boneng mona ke tsebe ha o ka bona ntho re boneng mona ke tsebe he bona mothemotle empa he re tsara ka mala re ikutlwela wena khotso dumela khotso dumela hello botho le ka re teng senta te ke funa ke le ka solo ka mona le nyolo wa he ke kopa botsa o so a nenetse mo ile re le ra ke go ene bothata bo ka ho etsalang ke sa kgone go ha wa mamela radio ne ke ta ibule okay batla monono botse baneng ba mametse go tla utlwa ba mamedi a utlwa okay assembly 011 850 0055 ke mo re le ngwana teng he wa mothemotle 011 850 0055 nna ne ke mo rendene le tla jalo wena sonta habekeng nna la ka le bitsa ke mabotho ba otho wa mothemotle ke ntse tse tsena ho lokile ya bona ke yana he e bua ke mara se nahara ka mane a ke tse tsena ke batla go ke tse tsena ke nyola ka mona ke nyola ka mona ha so le thatanyana ka mane yo khotso dumela le ka re teng o ba rapella re o rapella nna le ntate mo ole ole tsa Hiban ala le sa rekotela mo ela ba le sa rekotela marun jwale o re rapella gona go getse jwa jwale ke mangai jwale ke ma ebe ke mang jwale motho a itseng o ba o re ipilela o lokile marona alright o lokile marona utlwa ke yota assembly for magona assembly o lokile ga kena ga tabeng tsa ge ipibela ke mang a itse motho ga ipibela kgotsa dumela boshi le kae ke tele ka ka ke yota ko jetse wa des dan tsele re ba a tle radio a twetsa ga ka le bogo a tle go ba di radio tsa ba go tsona o tsa sa go tswile o yena ta o kae boshi
Alekile marona alekile alekile sem fa sa la skiswana na siswana no empa ha ke dumela hore ne re batla re se fela mona ntso mametse taba tsa usona ke tsona le potsona ka pona le seitseng so batlang go ka se bua le yena 0118500055 ka po 082 077 khotso dumela Da. le khwala e bana ke he ka ka e bale ya kwa ga ke tsena ke nke ka mona khotso dumela le ga ba de tangi marona ke lebi ba feta khotso dumela ba tele ga assembly futalo tangi mona khotso dumela ba tele ga ayo 13999 hai lo tla ba tla go ikopanya le gona go ke di message tse khotso dumela le ga roje mama fuke go le bilaika talo khotso dumela roje le ka le kwa Kyoto ka zalo ka mona na assembly khotso dumela oloki ha ke tsena ona motho motho ke kwa lena ntho ke kwa lena taba ke tsena ha ha itsedi o tla loka bukwa ngwana eso o tla loka ke you see ana o sontso lokile yeah I think bona la le motho ya strong le bona la le motho ya matla haholo e bile o brave but la ka tsa go wena ska ba fela matla akena fela matla slone le teng assembly assembly well tsa na ke gapelle batho nna ke bua fela nna go ga ditaba ya bua fela ke kopa botsa botse jale data mo go tutsile ka mo ka station mo ke la bona so because of what bana ba ntse batla mola ba reka so ke magalatse o sodiwa a lemetseng ka teng ha bohlokotso ba mamedi ntwe re bona mo ya tshosa mmele wa bale so ke potsa o ha bela reka le o dumetse go le motabole jo a kgona o tla mona o gena jesu ke a botsa botse le yana le mothotse ka la motsumula la mo reka o se wa dumela ba o reke ba o tabole dimpa tse go kgona o tla mo ai jale ke jamaga ntate mo go tutsile ka mona oloki a re tsena ha bona motho motho re wena ke potela ke a gutla mona ke makobeta re a bona gona re hlopisa jwang tona go re kwale re bona ga tseba itahla Ratan Thetha FM your soul connection mo tole tsalanteng ha re tsena a se ntse bua ntshwe o re ntho tsena ha di beile o tsala ro di tswa di tluile di siko le montlong ha di a ntse di bea fela ntse di nyamela ya di nyamela fela le madi ya waji ai la tlalo la ga tla bitsa ba ruti ba tla bona gona ba etsa jwang ke mela ke mosebetsi wa bona go ba fetsetso ka dithapelo tlalo ga tsira ka o ka to bua ntshwe mona o re itlile number na 13999 hona le batho ntse ba funa ba re di phone tsa bona bana le 13999 ke di message tse ba thola ke di message tse ba ntse ba di thola hey ene wa utlwa le yena o se gore a kene moya o mo bo jwale ba batla gore a mo khutsetse so o ntse a etsa 13999 o ntse ba mo sendela yona